Ban pentikna bagi kampun roy balamang daga sorkar jelakin longki bala pentri hok bat ya ibe ya irenti hapo ke konstituensi UMLA kenong po uba meral bonds im haka kak sautrik naiwing ulahyar syakilai teli kishnong banjurib ya kijingtei balamang daga tenan urban affairs lingba ka infrastructure development ID. Kini kiskim penroy lamang nadu usnem arhajar kharpra arhajar arpulai. Na kebentakan nongpo mau diang umbat paham sim bat kijingtei ki kentup ki surok yat kali kinala umbat ki kenrok. Uba meral bonds im habakeran bat kilat patai kubor hadin ke jing jurim ulapan pau ke jing kemen bansa ki wabarok ki skim penroy ki balamang hapo ki laishnong ki long shisha ki bala pentre hok na kebenta ke jing mentoy jong upai ba kathai nongpo. Ula ai kublai ru iki no yalam shnong bat kerpang iki ofisar ki bala shim kia bat penyai baik penyai renti ya barok ki jingtei. Hilang pada guys. Oh, lagi mentoi ha. Oh, labas ha kani ka turok ni. Ini dah pun di secretary. Kamu ngobiang. Badan sa gede gede. Itu proposal minta kali di ini. Oh, ini kan minta kita. Live spa. Kamut kani hadu yung bak ho. Tapi om. Hadu bak ho. Kani gede gede. Ini ru kan apa na siya. Oh, kani ru ba long very important ni. Marba kene kesengi yo kalat ban jengok ban page ne ban inspect ya kini ki datuk ne teli ki project ki bala sanction lemba ka urban department jong sarkar jela ki bahap apa putusam jong ka sorba nongpo ni ko nongpo town bat angni ye don lang i ba nongrum i jong ka urban nasional lang sti kubi astan jini iba sil kumrong ba shnong jong nong po proper ba kiwi ki nong ba hagane ka por inayo bandi jongo na do na mau diang nang ta pam sim ban hangne hanong po ban pentikna begini ki project ki bala penmang bangitip kum kini ki ID scheme nang ba jong urban affairs naga benta ban sina ya ki motor bon road lane ki la bente ki drain ki nala bente ki retaining wall ki footpath ban ngidap ding dokumen ke bakrau kumu nong mekman ban pentikna bagini ki project ladak pentre ki la bente na usnem jong usnem arajar pra kendai arpo way arpo arba ter adu arpulai Pengisian bagi jeng tray gilong ke internet, jeng tray gilong ke scam, kibala tray bah, ni ai kubli ya ke urban affairs department, kibala simkia ban monitor bah ya ke kam, ni ai kubli ya ke dorbar senong kibala ai ke jeng tray lang, ni ai kubli ru na komentar ki kontraktor kibala pentray ru kibala pentray bah ya ke kam, bat ngi sim, ba kini barok kini kibala sudah, bat ngi kentu ya ki nong chong snong ru nang ni sakmat ko ba kinang ai ke jing trelang tam bedi ban penhe ya kini ki surok snong dilenti snong na ko banta ban ya kluj men sim ban ai ke jaka ta ter apa ke snong ka identify la ni ki sim ya kini ki lenti ban penbah la ni ban penhe ban ha ke ju ko por ni snow ban kerpat di kinong chong snong hapo hapo kini ka town hi bar ko bakin ai jeng trelang bagirang basnong bat kumju ru na ka bentah ki por ki banwan ru ye ki project ki ban pentre na kaliang jong ka department bakin ai ka jing ya trelang nang bakan long ka jing mentoy na ka bentah jong ki ba ba kin ya sha ban le si sin le ya ka baro mla ding so kemen na kaliang jong ka sarkar na kaliang jong ka department kat banang mi kisni banang dang don ka jing phai khmat komno banang kampen bah ya kini ki surok po kini ki sorit ke bangi om ki township kum kanong po bat kiwi na kam ta bigen nang yo ke jing penmang pisah ke ban kambun bigen yo kambun dang la ban nang kampen ba susu mengi menta ke ne ke lenti ke bangi yang kang ni ke ba hap po jong terbar snong nong po mauro ding surok la tri ba ka bangi cenat ba ban ngi scam kiwi gidong po jong ke ne ke sor hi borok kawe kini ki snong ke beran hang ni
da ka jinga trilang ki ba ki snong ba ngin ngit kem bengenang la ban pentikna ba ki jingarap ki babun kinang wan nam ta ki mentoy jong ki nok sok snong te sejisin ki penpau jing songu ya sarkar ya ka department ki officer ki bi ki jongi kirang ba snong ki ba pentre ya kena kam rukum ju bat barok ki bala ai ki kersan bengi skem nang la ban penba agi pon